mungikara haha murekage andu ni kurikira wage guthondeka njuire tondu wi wa Ngai andu aria maroraga mundu ni meonaga uria hana taru mutumia uyu angihumba nguo no cio marigainie ona mangiumira barogo mehumbite na haha gutiri mundu ngimariria magwa ucio ni bibi yenyewe sio ni bibi yenyewe ore mehumbite ajurira imutwe onguka guku wehumbite ta bibi yenyewe ona rugame screen-ini gutiri mundu gatindana nawe nguo iria gwikirite ni cia mami. You are wasting your time. Okay, humbira tairetu etagwo riu muri na ne agenderera ona kanitha wothe na maranjigua tiga guthie wituite mukuru atikinya wono mwekira tondu kai huya mama ingi hapa aria mendanaga no ndirario gungimenyaga kicunguruma ke 94.18 ndirenda kuhika thiko ici, so I'm not forcing you to do so. I'm not forcing anyone. What I'm saying, Philomena. Areda? Asha. Philomena na kigana chance yo bere ya Eunice. Now, when you have the time, do kareke time with you muno. I could wale kile githomo wega. Na nugu atogisoka shukuru. Don't let your time go. You said now. Asoma gena mena wanu magetu agethiri agafo akorona ciana na gutire muthuri ciana icio kone ihe urora wega tondu mugikwe ugite mwerera rikehe na mwerera rimoro murume icio ni cigatika murume gwareta akone ire tu thaici ni marathoma muno gukira nake. And I know it's a competition that's real there. Let us say na icio wega. There'll be what you never did. Time is essential. Akoni oda ko hamudu kindu muherero rahota. Ani kujira gathuri akoni ora ni ohikanetie kodu. Twarira ithe wa mutumia wa kuburi hende no ena magego. Ndukana mutwarira riria arakua. Nginya gakinya handu akorie muthuri wakindehera nyama nyonge toka kanwa gatire kindu igego na rimwe no ngire rubaru uguo. Time is essential. Akoni murajigwa na matare honoku na rema amiogithi ne wega kwamba gukuaga gukuo ne mugithi ucio wage guciara ne getho hote koina utuko at you don't want to carry any pregnancy tondu wa mugithi omenye mundu cio wa mugithi urehura gita ena mushara ne wira ena mushara na wira da korana kugete kire tu kere agaga magoro ne haku dokoda guthokia ciero dokoda kugia mishora dokoda kugia, how do you call them, stretch marks. You don't want to waste yourself. You become useless. Number 3, bara yothe ukitungana nayo maisha-ini ti yothe ya shaitani. Ti yothe ya shaitani. Madam, give me this towel. Ti yothe ya shaitani. Na kende morie rege atendauga ti yao. Ti ya shaitani. Barere wa horio na mamu wanyu. Ni agutuete oguo riu. Kwa mamu wanyu ndakuhurire. Ogetuikete shaitani. Kondo horio na mwarimu. Kithungu kiu turaria mukaigwa ndungiraigwa. Na mundu othe wanyararire mwarimu ni orire. Na mtumwa. So in the art of dynamic living, understand kuhurana mamu wanyu kware kwega. Na understand rebuke from your boss. Wera ine tokaga gukomwo uthukaga oguo.